personnel to ensure that these matters are enforced properly. Aba baba Minisitiri by'Amizi n'Eby'Obuhangwa bw'ensi, Minisitiri by'Amataka n'Engenderwaho y'Ihanga, abarukurindebera aba National Forest Authority, Uganda Police na Uganda Law Reform Commission n'abandi zireho urukiko rw'ebiro bibiri orwahwera izoba okushijuma iteka erukurindebera hamwe no kubyara emiti omurimbara. Bimwe bintu ebirukubera mu itekeri birumu abantu kubyara emiti batine kwikirizibwa uko abari kurebera polisi kuteganisibwa yabane kwatsa itekeri ahabwa obuzibu bwo kuba bace obutagira mitango y'amaani y'abakuhenda itekeri hamwe n'ebindi. Kenneth Rutaremwa urukora na Uganda Law Reform Commission yashobora ngo kiresero kushijuma itekeri niko kwebuza bimwe ebizibu by'abantu bari kuvuganamu babana barinde by'Obuhangwa bwanyuma y'iteka iryakozwe 2023. Iri teka hine nko kurikuburamu umukora yaryo na n'ebizibu bindi ebize nibaho kumara imyaka 12 eriteka tirumukwa so twajya ngo turushuizime turebe ntwasatira kuri updatinga twareta ngo bipipsya twabresinga nebizu leadership problems abantu bakuvugana kweba abantu no barkwatsa implementing the law. Ugu yashobora zumuhanshonga eziri kuretera iteke ritakoraje no kushanga ngo harimo burwenguzi tange tine mani polisi kwabace hamwe n'abagamba nogu abari kuremesa itekeri okukora. Twareba aha nibizubici polisi n'abana bakwatsa amateka akaba district forest officers ibiva kubwena mirimo yabo bana bakwatsa itekeri eryebera narshi eryebera no byaremete batugira ngo ebizube mu bakuvugana muri kintu babana bakwatsa iteka ekimwe no butagira bikora. Abantu benda ngo habe kuteka hecerajiro mu itekeri cyo kugira ngo uburyo umwe arukombeka ayine kubyara emiti. Companies zigenda okubeera nga ziyikula amafuta agava mu ttaka nazo twagala zibeere nga zicontributing oba zigatta ku environment yaffe okuyita mu kusimba emiti. Obwahati hariho kugumirwabwe sente nce ez'okwegyesa abantu ebikwatire no kurindebera hamwe no kubyara emiti okurugira hari Bagambe John wa Mbara District Natural Resources. Twine challenge ninga twine okugumirwa kubishomesa abantu kandi twine sente zo facilitation ati ni turemesa kwika umubantu twabashomesa kakunda y'Obuhangwa nubo amateka garabe garho agari kurinde by'Obuhangwa kagine kongera amani ko kusamuco mukama Environmental Protection Unit Officer Region arukushaba turi kushaka polisi no kugira ngo amateka ago twongere gakora effective kandi aha turi kureba ngo fines nince abo ko abantu binesente abamwe bari kushisha amahambago ni babari yabagiga binesente so umugiga kora mu fining emitwari 18 ninga miliyoni ni kimuberere cyangwa kugishashura. Samcho Mkamana jidangu nka polisi ari kurinde by'Obuhangwa bine bizubu uko kubure by'entambara obutagira nsharosharo z'amahamba hamwe n'abantu ukubatabucura mu kibera. Challenge yo kubanza no shanga tine ntambara bafuterere simu bakwete ko tine ntambara yo kwikayo ekindi abantu bari kubani bakozesa ibirebyo bari hostile munono kandi biraba bimanyirire nibamanyo kubarayeshereke umuntu nayiruka nashitaho nayeshereka no muronda nakuburira okutema emiti okubiraho kweseraho kweyongera reseraho kusisikara okubyo Obuhangwa kikareta hempinda hinduko mbwire kandi abantu bashabo kurindebera no kubyara emiti okurinda embera yensi obuteyongera kusisikara. Ndi Olivia Kamsime abwa Tayari West omurimbara.